fata Petrus, Aprocius Petrus, zamuka gake gake Petrus, Aprocius arazamura, Shaurine mpira ariko Rodrigue awushyira muri kona, ni kona ya gatatu y'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Rodrigue navuga ko ukinnye ibyoroshye, imbere yari ari umukinnyi, nyuma yari ari umukinnyi ushaka gukora control umupira wagumana yari byashobokaga gutuma haza mu risk zo kuba yatakaza umupira akababonekamo igitego cyangwa se bikabyateza threat kuri kwizamu ryayo. Ni kona ya gatatu navuga ko mu buryo bwo gusatira ikipe ya Al Hilal Omdurman kugeza ubu ku munota wa 13 ariyo kipe iri hejuru. Nawo nagwiraga ko imipira y'imiterekano Al Hilal kwibyaza umusaruro n'ikibazo. Yayizamuyemo Shaurine umupira ukuraho, arongera arekipera neza cyane Petrus ayisubizayo, wa Shaurine ahita awufata. Komerwa amashyanga muri stade, Shaurine akomerwa amashyi cyane. Jean Dodier alias Shaurine. Iyo nigi na Patrick atari mu kibuga, Shaurine niwe wakabye ku gitambaro cy'ubukapiteni. Gaturebe akina nande Titiaria Leonidas mu kibuga gati, barashakisha Shebe ariko ntiyawufata. Attention atera umupira muremure muzamu hariya Madani, Mohamed Madani. Attention reka tureme Emmanuel Flom rutayizamu ibitego byinshi 8 mu mikino 10. Attention ibitego byinshi mugaragu no bivuga imikino 10 ariko nabwo ijyo yibutsa ko imikino amaze kubanzamo itatu uyu wa gatatu gusa, imikino 3 muri yo 10 ni imikino 3 yabanjemo, nini yose yarasimburaga. Bako ibyo bikwereka ko nujya gushyira kuri rating ubona ko ni rutayizamu koko wanyawe. Rutayizamu wakonfirimye maze kwemeza kabisa. Attention reka turi mu kibuga gati, arakina nande hariya Omar arawutakaza, arawufata Dama tingisha moya. Attention arakina nande na Munawuhaye Dama nawe Sande ndabona abayibuze kuri bari mwiza, umupira uri mwiza ku kirenge, ariko nawe urawe nagira umugisha rutuno bagira twuko hari igihe bakora byinshi bitari ngombwa. Ku Gicumbi sinamubonye, gira umugisha yagize ikibazo cy'imvune, ravunitse yagize deshirire, shobora gukubita ibyumweru bitatu cyangwa 4 hanze ataragaruka. Ariko ubona ko kubagira umugisha adahari, Fromo yaramaze irangi ryarafashe. Sande bamuhengetse ku ruhande rw'ibumoso, urumva nawe sinzi impamvu umutoza yahisemo, ahubwo ibyiza bahitamo kwanyuza Fromo kuruta Sande, kuko Sande si mwiza, ntatwara umupira nawe. Sande no gukina imipira yo mu kirere, ya mipira kina rimwe. Hano agonganye na Marcel. Kandi urumva akenshi buriya uzarebe iyo umuntu wowe ukina navuga ko ukina umupira uva iwawe, kwa akenshi ukina ushaka kujyana inyuma yawe, buri gihe bakubita ku mutwe inyuma, kandi ku mutwe inyuma no hantu habi. Aranyine irari pariterega ibaho ubwongo, niyo mpamvu imbere urakubita niyo wasaduka resolve imbere niyo wasaduka urababara gusa wakomeza, ariko bakubise inyuma akenshi ari igihe utunagira concussion cyangwa se ubwenge bukabura muri rusange, kuko ni pariti nyine ikavarinza ubwongo. Niyo mpamvu akenshi umuntu wakubise inyuma bigorana ko ubona kugaruka bisa naho bigorana, ndetse ari naho concussion zizira. Hagurutse ubona ko aragaruka mu kanya, ubona ko ibyo narimo nkubwira impamvu umutoza yahisemo kumujyana ibumoso, kubera ko ntabwo ibintu muri biteze ko aribuze gukina umupira wo hasi, imipira myinshi. Nuvuga ngo nukujya badegaje imipira y'ibumoso, we akayibrosa yigarura muri box ijya guhura na Fromo, kuruta uko noneho Fromo bajya benyuzwa ko iyo udegajemo hagati na hagati akenshi yaba ari muri risk y'imipira. Attention Shebe taza kuyihamya. Hussein Shabalala ushaka guhagurutsa stade anga. Shebe yarukinye deuxième ballon nyuma yo clearinga kwa defense, ariko ubona ko ariyo mayeri y'umutoza Ruremesha, ni nako yatsinze Gasogi. Baramubwira tuwerekereza aho ngaho nibayigarura uhita utsinda igitego. Attention Kaynes Cole Maestro mu kibuga gati, subiza umupira kwa Sande Damila. Sande afunga nawo umupira, kibuga ni hatari, kiraza kumugora witwa Sande, kibuga ni hatari, kurya asanzwe atari no mubora biramugora, biraza kumugora. Ariko irandeshye wenda ushobora gukoresha gabari muri cyagiye cy'akavuyo,
akaba ari bwa yatanga umusaruro. Ariko Musanze sinzi niba ari igihunga cyangwa se precipitation bari gukina kuko nabo urabona ko ikibuga basanzwe bamenyereye ntabwo bano baragikiniraho nk'uko bisanzwe. Musanze ntabwo igikina, nabonye itagikina umupira wo guhererekanya, irakizamura iyo ucunze nabi iragutsinda. Bizimungu Omar kina na Leonidas, umupira ukuraho control Adama Coulibaly, ati habayemo kuwukora. Tishimiye imyanzuro rero ya Eric Adama Coulibaly. Eric nawe ushizemo imiyaga. Olivier iyo bagusifuye uvuga ngo baramusifuye, amusifura ko umupira wakoresheje ukuboko, umupira yakoze. Ariko even if utaba ukoze umusifuzi yagusifuye iranije yo kwerekana ko wivumbuye kandi biranye bihanira. Nyine niyo mpamvu se yanze kumuha ikarita kandi already yamusifuye nyine. Yamusifuye ariko ntabwo yigeze akora umupira. Attention, reka turebe Ernest Ruzo. Ni Petrus atera umupira muremure ashakisha Adama. Adama arayikontrola. Uyu niwe mubi cyane muri equipe. Adama Coulibaly. Adama titizamo gake gake. Suza umupira kwa Ebuela. Ebuela izamura ashakisha Sanda, ariko umupira no gutereka imbere zamu rya Shaolin. Bahita banawuhererekanya zamuka Emmanuel control rimwe, ariko Petrus awushyira hanze. Emmanuel rengura mu kibuga kwa Kamanzi Ashraf, akorerwa ikosa. Ni free kick ikipe ya Muhanga Football Club. Agatongaho Kiyovu Sport yamaze gutambikamo. Polisi ifite ibibazo. Polisi leta ibura na Kiyovu ivuye kwa Ali Melek. Bango Kiyovu Sport ifite kimwe Gicumbi ubusa. Kiyovu iri mu bihe byayo kabisa. Kandi n'ubango ni Kiyovu urebye uburyo umutoza yubatse ari bimwe bitambara ubukeye. Ari ingingo bamuhinda byeze. Urumva Olivier n'ubango ni byaye n'ibitaga mbara ubukeye. Ngiye gutora umutoza witwaye neza Faza ari hari ingingo nayihase. Gicumbi urayishyira he ko nawe yahuye n'ibibazo. Urabizi uno nibe na Kiyovu yo Gicumbi yo niwe yanyuma yagiye no ku isoko yemereye no kugura n'ubuyobozi urabizi butara bw'akarere butaremera n'ikipe. Attention, Delove cenga umuntu carton jaune. Ahubwo se nabama karita ari babiri. Uri umushose umupira. Ira ni anti sportif. Bombi kabisa. Bombi. Reba. Ebuela baramucenze. Ahitamo gukurura umuntu. Simba ko yari jaune ebyiri. Simba ashizemo n'ubugome. Abanyasudani bintanga bakomi icyo bita karuru. Delo Ferreira cyaryamye wababonye. Ako abantu bakunda ikipe. Binjiranya karuru ngira baraherekeza ikipe kabisa. Ngo n'abafana bamusanze bagurutse barareklama, ariko witwa Delo Ferreira yamaze guhaguruka. Delove Lubila Katembo Delove mwataka mpuzamahanga sinzi igitego kuri match heruka ubwo itari ya Gorira. Witwa Delove n'uwitwa Titi bamaze gufatisha kuri wingi z'ikipe ya Musanze. Reka turebe rero Ashraf Kamanzi Ashraf Manzi Simbo ahawe ikarita y'umuhondo ndetse na Steven Ebuela, makarita abiri y'umuhondo rero akurikiranye. Attention, reka tureka Kamanzi Ashraf yaconzemo hejuru cyane, arasimbuka hariya Marcel Dikume, umupira uramusumba no gutereka imbere zamu rero rya Madani. Madani ababwira ati muzamuke. Oya ahangaha ni system nk'iya Rimerek. Ni imbere nta byo kugatangira inyuma wapi. Ni system ya Darikonovic. Ni imbere hit and run. Hano nta kugatangirira inyuma. Sunika hariya witwa Ruzoro Ernest
akora ikosa umupira mbese ni ukukidubura ni ukurengura hano ugashyize hasi uragabura urakontorora ugasanga kagiye ku murundi cyangwa kaciye munsi. Ikibuga ni naturel ariko kiragoye. Ni naturel ariko numva impamvu ni naturel ariko nyine ya kimeza itari naturel numva ngo rega kugira ngo naturel nziza numva ngo murabanza mugasiza mugatsindagira noneho mukabona guterekamo ubwatsi. Ese ubwatsi babushizemo badashije weda ubu ni bwatsi bwabo ni bagenda bongeramo bateramo ariko batarabanje kubaka ikibuga ngo bagitsindagire bagihe mezire bashyiremo pante kugira ngo nanuze bakore na canalisation bango iyi ni kimeza barebye uburyo bayiringaniza neza nabyo yavuga nyine uzisa usanzwe nyine uzi nawe ndebye ahandi rigomba kwimuka. Oya n'ubundi rega hano ntabwo ari aho kubaka stade kuko iri kuri kaburimbo neza turanye n'ikigo cya polisi urumva nta no cyarayigose ubundi hano iki cyakabaye kizaba ikibuga polisi zagikoreramo wenda Vitendo ahubwo polisi FC ni izamukiriza. Oya apana FC zajya igishari nuko bari kubaka si ibintu bikaze gishari bari kubaka ibintu bikaze uriya kubaka stade uretse n'igishari handi bafunyiraga ibinyabiziga Kacyiru hari no bagiye kwashyira gastade reka kwashyira stade bashyira na complex handi Kacyiru polisi kiri imberera urukumva Olivier gishari bubatse ikibuga ariko hari Kacyiru hamwe bafungiraga ibinyabiziga ntabwo yaje gishari mbabaye urumva kipe barashaka titiza umujyi ukayijyana mu urumva nyine kuri urabise n'imikino y'intoki y'abahe handball y'abagabo volley y'abagabo n'iy'abagore nazo zimeze neza batekereje barashaka kuyubaka jimunaze hanyuma bakubaka n'ikibuga ibyo rero ibyo no mu ngabo niko bari kubigenza noneho Kimihururaho urabizi ko bazubaka Kimihurura ntuzi ko hari stade iriya na stade irimo sira ni stade iriya aperi yimanukiraho waje no match wapi ariko bafitemo na nuzi iriya ni bafitemo na jimunaze imikino y'intoki bo jimunaze barimo barayisoza ariko football oya football bazubaka hariya nyine n'ubundi ku kirenga bubaka ikibuga banashyire nyine na jimunaze imikino y'intoki ikirengaho niho sawa cyane ko haragutse aga stade nziza cyane. Izi institution zikomeza bazigomba kugira ibibuga byazo apana byabe n'amakipe 8 yose yahurira kuri Kigali Pre Stadium. Pere yabaye exhausted guys. Niyo mpamvu ubona bahora bahindura itapirego. Abafana bamusanze rero hakurya araza ko bahanganye n'Abanya-Sudan bafana kubarusha bahise baburiramo sanze ariko urebye hakurya hari ibintu by'ibipankarete byo kwamaza bafata ibikorwa babaye benshi. Aya ni benshi ngo afite amafaranga attention reka turebe Marcel Dikume yikoza mu bicu umupira awukubita n'umutwe ariko Madani ahita ukuramo occasion navuga ari komeye ikipe ya Musanze ibonye Marcel Ivan Dikume simbuka gonga n'umutwe hariya ariko Madani abyitwaramo neza free head ariko awuteraho umuzamu yarahagaze cross nziza yarevuye kwa Emmanuel umusore ubona ko afite crosses nziza afite masantere cyangwa se imipira navuga ko ifite precision kaziyo navuga ko ya mbere ikomeye ikipe ya Musanze yaribonye ariko byazo umusaruro biranga. Musanze hari Ernest Ruzoro kina neza cyane kwa Petrus Precious zamura umupira ro hejuru ashakisha Adama kuri bararika itakuraho neza cyane Rodrigue mu kibuga hagati control neza cyane Omar arakina nande yariya Leonidas bamukora rikosa ni free kick ikipe ya Musanze amwita Leonidas akorerwa ikosa mu kibuga hagati. Abafana nka 15 banyeganyije ubworoherane cy'Abanya-Sudan bazi gufana. Katureberera iminota 27 y'umukino kubera kuganira no kudubura abantu buryohe baza kubwihanganira yayiteye ariko hari Ivan Marcel ni yabasha kugumana kuroneza cyane mukangere Christian ushyira hanze
Kengele Christian ushyira hanze no kurengurwa na Steven Ebuela. Ababonye ni nka 15 ari ku buryo bafana. Abangaba kandi urebye abandi rwa rubyiruko rw'abanyeshuri. Bari hano mu Rwanda. Afite itike rwose baraza bakareba match. Cyo mbakundira ntago bareba gusa barafana. Urumva Olivier rero mwakubwiye ko giye mbanza nkishakira amakuru kandi ne kubona president wa Hilal ari mu maganya. Byagenze bite se? Ahantu bacumbitse ngo banze ngo kugura Star Time. Ndetse gatatu. Urumva turumva nyine na yari kumwe na SG witwa Siraji wa Musanze. Arambwira ngo ukorera ngo arabiye usinga mutwereka ma ngo twebwe hano dutuye ngo twarabwiye ngo tuba dushaka kureba match zene makipe ngo wapi ngo ntabwo ngo dufite ngo we ahita nyine we ahita ngo Chinese decoder amwe ngo ntabwo ngo apartment yacu ngufite ngo Chinese decoder kubera iki se ntabwo ati ngo twarabisabye ariko ntabwo ati iri kubyo mugomba kubitegeka irahendutse mugomba kwigura mukayamureba ni makipe yari ifite amaganya yo kurungu ngo ntibajye bareba match nyine kuri televiziyo. Ese nyira apartment wowe ugafite ubwenge. Ngo ngo aradusuzuguza abashyitsi. Maraduteza abantu. Namubwiye namubajije. Ahubwo akitsamura gena abanayize. Yayimbwiye. Yayimbwiye nyene neta mamagara manager amuga atari ko rero VP wowe. Abashyitsi batanye bageze ahantu bagiye gutuye batubira ngo tubavugire. Tubavugire. President ari hano se? Ari hano muri tribune. Munyereka wenda mushaka. Shaka kumushaka miziri za ndani se. Oya si za ndani. Ndamushakamo ikiganiro mbere yuko zibura na penalty. Nuvuga ngo turi kuganira na n'umutoza woza toza Musanze witwa Adel Munyamisiri. Adel ndamubona. Nawe asesekara nawe ari mu Rwanda. Baramuramutsa yihe? Abona nyine tu nta wamenya. Amuramutsa Rutsiro. Karimerewe nabi. Byose we natwara mu minsi mikuru. Arukuntu yabaye wenda yaratemera kuko yakunze u Rwanda n'icyo ariko sinibaza ko byaba ari gusa. Akunze u Rwanda n'abanyarwanda. Sinibaza ko byaba ari gusa. Ntabwo byaba ari gusa. Urumva nka Rutsiro hereye ku mutoza w'abazamu n'umutoza wungirije. Umutoza ufite Rutsiro bahengeke umutoza batigewe ni kuvangirwa. Ibyo n'urwitwazo rwa mbere nyine ndikukubwira. Ariko urwa kabiri se rwaburu. Reka nkwereke nyine. Iyo noneho abo wavuga ko bakuvangiye bagiye rezita wowe utazibonye bigenda bite? Nawe urazinga. Kuko n'uwitwa Ruben Amorim nawe ubu yazinze. Ruben Amorim we ni ibindi bindi. Ubwo ni nako muri Reyo nabwo bo bari gusinyisha. Barashaka 10 ngo kwigaragaza stade bakayikubita ikuzura. Si no kuzura gusa ngo barashaka n'amanota. Ngo barashaka revenge ngo bya bitatu ngo biracyabari mu mutwe nk'iserere. Bazitonde rero revenge burya iyo utegura revenge umugabo utegura revenge ategura isaha ebyiri. Oya niyo ujya kwata ku mugabo ujye usigaza n'imbaraga zagusubiza. Iyo utegura revenge ugomba gushaka itsanduka ebyiri. Iyo wamushyiramo cyangwa iyo wajyamo. Ubwo iyo Rayon Sport ikaba rero yasinyishije witwa Chimanga Chirembi. Mita Chimanga Ramazani kuri ba Chimanga Chirembi. Wo n'umukongomani tayari. Uyu ni umusenta back. Akina mutima wa defense. Tayari Chima avuye muri Congo. Muri hanyuma basinyisha abonye munya Burkina Faso. Joachim. Joachim. Nyinu. Gakina kuri gatatu ngabagerayo cyane. Oya da akina nk'umuwinga. Oya. Joachim ni zitatu. Akina n'umufuadi. Akina mu bimbere. 7 cyangwa 10. Ubwo ni 7 ubwo ni 11. Ko 7 barayifite. Oya hose yahavanga. Attention reka turebe arakurasa ariko umupira ujya hanze. Emmanuel Flomo ubona ko n'ubundi nawe yari yiteguye niprashije neza ariko uburyo bwo gutera umupira ngufate ku kirenge biranga kibuga kiramugora. Kipe imaze kugira buryo navuga ko bugera kuri 5 off target 3 on target 2 bako ari iri hejuru cyane mu buryo bwo gusatira ugereranyije n'ikindi Musanze. 32 tegereje kuza kureba ikipe iza gusetsa inshundura mbere y'indi.
Attention Kindness Call arashakisha Emmanuel Flomo. Sande araizamura kwa Adama Coulibaly abayemo iki shobora kuba habayemo ikosa nuvuga ngo ni ikosa ryabaye kubera ko ubwo Coulibaly yarakurikiye umupira rero navuga ko Gesuma yakoze ikosa. Beswa yakoze ikosa ashaka arimo aragenda ajya muri box kugira ngo arebe ko yasaba ball. Gicumbi yamaze kwishyura 1-1. Bageze ku nota 30 Gicumbi ndetse na Kiyovu Sport. Match raza kuba ari imiriro. Attention arafata neza cyane hariya Madani atera umupira muremure nawe nawunda uhaya Shaulin. Ahita afungura kibuga kwa Madani ariko nawe beza bakudoza dégagement ziwe. Ese kibuga ni gito. Sinzi mpamvu ndi kubona ikibuga ari gito. Skudashobora gucomeka baro ngo usiga abantu. Akabafana bana cyakoze hano babikwereka itandukaniro. Abarafana Ni bangaye ntabwo barenga 20. Ariko umurindi wabo stade yose biramo gake. Oya ikintu bakundira abo ntabwo bareba match barafana match bakayishyushya kabisa. Ikintu bazasiga nicyo bita imifanire nayo bazayisiga hanga. Attention Kindness Call. Pira tujya hanze ubona ko bategereje igitego. Bafana rwose match. Bategereje igitego reka turebe kona. Amaze kuba nka 30. Kona ya kane pasa Ebuela. Steven Ebuela. Kindness Call mpira. Ahita ukuroka Manzi Ashraf. Arikira Ernest Ruzoro ariko ni kona yindi. Ni kona ya gatanu. Kona ya gatanu. Igice cya mbere cy'umukino rero cyaranzwe no gushyira hanze umupira cyane. Minota 35 ubusa ku busa. Musanze Al Hilal Omdurman. Shampiyona rero Musanze iri gukina umukino wa 16 mu gihe kipe ya Al Hilal Omdurman iri gukina umukino wa 11. Difference y'imikino 5 Musanze ikarusha amanota 2 kipe ya Al Hilal Omdurman. Emmanuel Flomo mbona arimo gundagurana Kamanzi hariya. Katurebe Fofana na Diouf n'abasore barebare. Olivier ubona ko aya makipe yo muri Sudan imikino yayo nka isigaje zibonye amanota yose imwe afite 39 n'indi 38. Ntabwo yose zayabona. Ubwo mu gihe polisi yo yafite 35 na Musano yatsinze umukino. Reka turebe hariya izamuyemo ubonamo na uhaye. Ntabwo yose zayabona. Urwo ndi kuvuga nyine nuvuga ngo ku manota azisigaje gukiniraho. Kandi harimo match ya Al-Merrikh n'ikipe ya polisi. Zigomba guhita nazo hagati yazo zizakina muri weekend. Ni kwa gatanu kwa gatandatu. Zombi nizirakina na IPR nizirakina na Rayon Sport. Tariki 8 kwa gatanu kwa gatandatu. Oya tariki 8 ni kuwa kane. Hari match ya polisi na Al-Merrikh. Marcel Jezi agiye kwihindura. Jezi ishobora kuba yacitse. Birasaba ko bajya kuyidoda. Attention Damira Jezi ya Marcel se ari reserve yari. Oya hano nta ibihari. Icyo kibazo. Damira rero warubrosheje agapira ariko ntiyafata neza ku mutwe ko arakurashaka deuxième poto umupira uta uciruhane rw'izamu gatoya. Ese umukino yagira Jezi imwe se Kanyarira jisho akabonye. Shauri aravuga ati nabara dore Jezi bari kuyihiga bagomba kuyidoda kuko nawe babazanye. Bagiye gushyiraho sparadara. Bagiye kuyidoda.
urabona ko aha Olivier iki nacyo ni ikibazo. Iki ni ikibazo gikomeye. Ubundi mu makipe yabigize umwuga ubundi mu makipe ariko n'ubundi arababwira ati ibyo bintu byihorere mushaka indi jezi siko bigiye kurangira avuyemo se. Mu makipe yabigize umwuga uvuga ngo ubundi umukinnyi afite jezi 3 nese bahise bagatuma hose nese ikipe igira kiti imwe ubu ni ukuvuga ngo wibeshye ugatanga jezi. Ruremesha ntago abyumva arimo arashwana. Eka turebe Ernest Ruzoro awurenguye usubiza inyuma kina kwa Mazin Simba pira na muna uhaye ahita ukuraho. Attention reka turebe Diouf Osman Diouf arawutera araryama. Petrus ari kumpira bitokuraho kina neza cyane ari Leonidas arakina na Emmanuel bazamuka gakeya zamuka Kamanzi Ashraf bamukorera ikosa ni free kick ikipe ya Musanze. ubona ko ariko Eric abakinnyi ku mpande zombi ntabwo ari kwemeranya n'ibyemezo byiwe. Marcel yagarutse. Marcel yagarutse uvuga ngo bafashe imwe mu majezi bahita bandikaho ni bakoresha sparadara nyine bashyiraho nimero 4 bakurura inyuma tuze kureba mu mugongo uko bimeze kuko ntabwo wakwambara nimero itari kuri feuille de match. Bango nukuyandikisha sparadara kubwiza no kububi nimero enye igomba kugaragara. Si njohire ariko ibintu babyita debriyage. None ugomba kwideburiya wayaga tuvuga ko amakipe asigaye smart ku myambaro. Ntabwo turabona bakijya mu isoko kugura izare ari cyangwa izamaniye ngo baze bakine. Bare zinameze neza ariko attention reka turebe muri box ari Titi bahita bakuraho. Olivier biraza gusaba rero ko batekereza no ku kintu cyo kuba mu kintu 2-2. Adama arakugezamo n'ibibazo ariko kona ya gatandatu hariya Mukengere Christian itaryama ashaka kuba mukubise inkokora. Niba batagonganye amukubise inkokora. Oya ni urutugu shaka kuba agiramo agira dislocation y'ukuboko. Ashobora kuba agira mugonzeho ari umukubise kubera ko na kuri bari yicaye hasi. Yakagwiriye yaguye nabi aho kuri bari yari Axel yashaka kwinjira muri box aho kwinjira nka kuriya biragorana. indi kona ya karindwi. Kona zo zarumbutse zose ziri guterwa na Kindness Call. Olivier nakubwiye ngo ikipe ya Al Hilal Omdurman imipira imiterekane bari myinshi ariko kwibyaza umusaruro ni ikibazo. Imipira cyane cyane yo gupasanya iyo bateramo directeur niwe navuga ko nibura bajya bagerageza. Ernest Sheba ushyira hanze n'indi kona. Indi kona ni ukunaga ni kona ngubwo rero buryo witwa kuri barerinjiye Kengere Christian arawurenza ariko anagwira ukuboko. Kona izamuye mu kuri Emmanuel okongera kurengurwa n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Olivier imipira imiterekane igera ku 8 yose utaragira n'umwe uteramo ngo umuzamu arwane nawo biba ari ikibazo nayo. Agiyemo umwe wonyine abari warwana nawo awukuraho. Petrus controller Petrus Ashraf ahita utwara Ashraf Kamanzi na Ruzoro Ernest awushyira hanze. Toza Rore nawe agomba gukora gutana kwiga n'amayeri kuko muri no misoro ko amayeri yo gushaka itego aba mu bwinshi. Hari amakipe asigaye abyaza umusaruro imipira y'imiterekano yamusezereye iravati ntacyo tubona tugezaho. Akuye umukino urimo amahane cyane. Urimo ihangana
ari irarerega nayo irabizi ko imbere cyebayo Arimereke nabo barimo aragenda ko yatsinzwe imikino 2 inganya 2 10. Yoro ni ikosa kuri ako Diouf yamukubise rumva Diouf yazamuye ukuguru ahubwo kuzamura mu mwambaro ashobora yamukubise Godiyo mu mbavu. Minota royo ni 43 yo yamaze gutakaramo ibyo nakuberaga ko ikipe ya Musanze ku cyitwa abafatanya mikoro rwose irabrandinze bayanu ukabona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zwiyo Musanze ifite abafatanya mikoro 12 ubona akarere kagiyemo aho se batanga agafatika buriya bari bwumve Musanze ari ikibazo wabona 15 nubwo ari 12 ahembaze nabi bara batatu babo begereye Musanze Fan Club Citizen n'ababaza. Reka turebe yayizamuye Emmanuel yari abatokuraho neza cyane Petros. Olivier bwumve ikibazo ngo cy'amezi 2 cyangwa kibirarane muri Musanze aya aha ngo hakazi kaba kakozwe ari bwumve umukinnyi ngo wareze ngo recruitment ngo bye ngo Jafet se bari bamuhemba oya siki ibyo dosiye yurayo yireke oya nakubwiye dosiye rose ni hari oya va kuri Jafet bari kwishyuza amezi 2 nyine baburetse ariko Jafet nakubajije umutoza n'abakinnyi wari ugumva hari imanza zabaye uwo Jafet regayo ko nyine we bayita umwana w'ikipe yabagamo indani hari ibindi nyine tu biri imamarido nawe nakubaza ku makontra yandi uwo Jafet case uyiretse ibyo rero nibyo bamubwira ko abafata bikorwa bari mu kazi hano itana bafite cyaba ari ikibazo niho hantu hari amafaranga mu Rwanda nyuma ya Kigali none irubavu nta mafaranga abaye amafaranga y'irubavu ntagarute yahari ariko nayo yarahari amushobora ko atayaruta irubavu amafaranga ari ntabwo yakabaye etenseri iri hana abafaranga batumupereza bakajya ejo etenseri yifite abanyamahanga 5 bari mu myitozo abanyarubavu bose barebye imyitozo ariko ari warm up gusa va ku makipe y'Urubavu nta kintu kirimo hagatago n'iminota 2 rero yongeweho iminota 2 yongeweho kugira ngo igice cya mbere kirangire. Attention reka turebe Sande Damilal arayicomeka Rusoro Minota 2 niyo yongeyeho kugira ngo igice cya mbere kirangire kugeza ubu biracyarusa ku busa. Munavuga ko ekipe ya Ari ekipe yagerageje kurema uburyo bwinshi ariko nayo kubona igitego biracyagoranye. Katurebe Sande baramupapura Leonidas ariko witwa Chiriri ameze neza kweli. Chiriri ameze neza cyane. Chiriri ni umwe mu bakinnyi muri no fazare bagaragaje urwego ndetse no kuzamuka neza kandi yatanye adafitiwe icyizere. Attention reka turebe awukura neza cyane Emmanuel Omar arawutumbagiza aha nikimveho nta muntu ushobora gufunga umupira. Petrus awukuraho Emmanuel arawugarura barasimbuka hariya Marcel na Flomo ahita awukurana none Emmanuel awukuraho neza cyane mu kibuga Gwesuma awushyira kwa Steven Ebuela arawushota ariko kuri bara awugarura Omar awukuraho reka turegwe Suma Fofana arawurekura arenga ntabwo urarenga arawukeneza cyane Simbo gake Simbo Mazina arayitera arashakisha nde nta muntu awuhaye tera umupira mubi tubura baro rwose biragoye ko wabona umuntu ufunga baro iminota 45 yo yarangiye n'iminota 2 y'inyongera ikabana iri kugana ku musozi cye cya mbere time Erika aratujyana muri half time kabisa bikira ubusa ku busa Musanze ubusa ari ubusa reka tureshauri ni amahirwe ya nyuma y'igice cya mbere n'ibyo Erika yatasifura iminota 45 Musanze ubusa ari ubusa igice cya mbere kirangiye ari ubusa ku busa cya mbere cy'umukino w'umunsi wa 14 w'inyongera hagati ikipe ya Musanze Football Club ndetse na Al Hilal kinoro w'inyongera umunsi wa 14 igice cya mbere kiragera ubusa ku busa ariko navuga ko
kipe ya Arera rero yabonye uburyo bwinshi uko yabonye shot on target zigera kuri 2, shot of target zigera kuri 5, yabonye kona zigera ku 8, mu gikipe ya Musanze yabonye shot on target imwe, shot of target 2 ndetse babona na kona imwe. Nuko rero igice cya mbere kirangiye hano kuri stade ubworoherane, ari nako ubwo ngubwo i Kigali kuri Kigali Press Stadium Gicumbi na Kiyovu Sport bageze ku minota 45, biracyari igitego kimwe kuri kimwe. Reka natwe dufate akaruko rero dusome ku mazi, tumve amazi hano mu rw'ibihunge cyangwa se mu karere ka Musanze muri zeko kwa minota 45 n'igice cya kabiri. Tureba ese ni Musanze iri mu rwiza gucyura amanota 3 cyangwa ni Al Hilal bwa mbere kuri stade ubworoherane ihakirira zo kubona amanota, cyangwa se biraza kurangira amakipe agabanye amanota. Byose rero by'iminota 45 igice cya kabiri ihatse. Nimujye kure, iracyari Magic Sport TV Rwanda Premier League 25-26 umunsi wa 14 umukino w'inyongera.
ikaze nanone kuri Magic Sports TV ni minota 45 n'igice cya kabiri cy'umunsi wa 14 wa Rwanda Premier League 25-26 umukino w'inyongera umukino rwuzi ikipe ya Musanze Football Club ndetse n'ikipe ya Al Hilal Omdurman minota 45 n'igice cya mbere yarangiye ari ubusa kubusa ku ruhande rw'umutoza Ruremesha Emmanuel minota 45 n'igice cya kabiri akaba yitangiranye impinduka rero aho Kamanzi Ashraf Kamanzi avuyemo hinjiramo rutayizamu Bioko navuga ko n'imbaraga yongeyemo cyane cyane mu birebana n'ubusatirizi yaje gukoresha abataka bagera kuri babiri. Ikaze kuri Magic Sport TV, ikaze kuri stade ubworoherane. Igice cya kabiri ubusa ku busa hagati ya Musanze n'ikipe ya Real Omdurman. Ni championnat rero, attention reka tuze kureba ko Bioko ugiye mu kibuga za kuza kugira impinduka akora kubera ko Kamanzi Ashraf bisa nkaho igice cya mbere cyamugoye. Reka turebe zamuka ruguru kwa Emmanuel chongamo shakisha rutayizamu Bioko ariko umupira nta muntu awuhaye. Sheba aramubwira ati courage ariko ushyira hasi ahangaha. Turebe goal kick. Madani akaba ari ugiye gutera rero umupira subiza mu kibuga. Hano pass eshatu zo nizishoboka. Igishoboka ni ukudubura ubwo haboneka igitego bikaba ari ibyo. Yawuteye umupira muremure degagement nziza ariko arasimbuka umara ukuraho awushyira hanze no kurengurwa na Steven Ebuela eri kapitano. Iyo uwitwa Fali Abdallah ari hanze Steven Ebuela aba yambaye igitambaro cy'ubukapiteni. Katurebe vice captain Ebuela simbuka ariya gonga n'umutwe awukuraho neza cyane Diouf. Attention arawusha Omar awukura none hariya mu kibuga Gwesuma Fofana recuperation mu kibuga kwa Petrus awuzamura ruguru gatashakisha Sandari ku mpira Omar ahita awukuraho gonga na hariya shakisha Delove ariko mpira nanone awushyira hanze. Mirongo neza navuga ko rero ubona ko igice cya kabiri ikipe ya Musanze bitandukanye no ku gice cya mbere cyagenze. Ikipe ya Musanze isa naho ari igize introduction nziza y'umukino ugereranyije nuko umukino watangiye. Katurebe Omar umupira ukuraho nanone Diouf. Titi aramureka arawurenza. Titi nawe navuga ko umaze nka match eshanu yarafatiyeho ari no mu bakinnyi babanzamo. Muzamu Madanatire Race umupira rero Ernest Ruzora umurekera. Ariko witwa mufana wa Al Hilal Omdurman ari hejuru. Ari muzima cyane. Ari hejuru kabisa. Bukereka ko biriya bihugu by'Abarabu Olivier bigira uburyo bw'imifanire buri hejuru. Warabonye cyagihe ubwo MCR Algeria i Kigali Stade Amahoro kuntu ingana n'ukuntu kingana abantu babaga ari 200 ariko stade barayititije. Simbuka Ernest Ruzoro mpira ushyira hanze no kurengurwa na Emmanuel yasorengura ariko barongera bawushyira hanze. Shakisha Delove. Attention Ernest Ruzoro ukuraho recuperation kwa Omar ariko nibyari yawufata Marcel Dikuma ukuraho arizamukira Ebuela ushyira kwa Kuribali Adama Kuribali cebekaga pass shakisha Emmanuel Flomo Adama. Attention Kaine score mpira ashaka guterekamo bahita ukuraho simbuka recupera nanone arahindukira ishatu mpira ujya hanze y'izamo. Kaine score wabiyeje gutera umupira ariko Olivier Sinzino murabireba witwa Ruzoro na Steven Ebuela iki kibuga nikigeze kibatonda bakuriye kuvuga nk'ibi muri Kongo. Ntabwo
ntabwo byabatonze ariko nabo kuzamuka ntibishoboka nubwo Eboera ubu ngubu asigaye ari umunyasudani kwa kundi uzamuka ngo urashaka kuzamuka ukagezayo abantu ntibikunda simbuka n'umutwe hariya Bioko Eboera ukuraho awushyira kwa Sande shyira kwa Cole na Petrus mu kibuga hagati Petrus atera umupira mubi ahita awufata neza cyane hariya Shaolin arawudubura baragongana Eboera arawugumana korerwa ikosa ni free kick ikipe ya Hilal Omdurman ahoze ganira n'iyo security officer anga hambwira ati ikipe twahuye nayo muri za 90 twageragayo cyane ikiri mukungu Kungwa Sport buriya yatwaye ibikombe ngo bibiri bya shampiyona ihita isohokera igihugu mu gusohoka mu mwaka w'1990 bakuwemo na AS Bantu yo muri Congo barongera baraza batwara igikombe barasohoka nanone bahita bahura n'ikipe ya Hilal Omdurman ihita basezerera muri 91 uri kuvuga Haruna Haruna niwe ubwo mwaganiriye security officer hano ni Haruna ariko bambwiye agashya yakoze bagiye ngo mu ndege amukubita urusenda agira ngo ni isukari ashyira mu cyayi ariko nta muntu Olivier wase ku nshuro ya mbere mu ndege kosi ngo n'umuserereza ngo kosi aravuga ati narakubonye wambonye icyo gihe nawe narakajyanye kosi ko ntigeze mubona nzajye nkashyiramo uze kosi ko ntigeze mubona hano ubundi match za Musanze ntaziburaho ubwo sirakibonara niwe bugifite we niwe ukigenda wabona ari kugitegura wabona ari kugitegura ariko ari kugakontorera mu mazi ariko Olivier nawe ukunda gucanga abantu ibyo ngibyo ni ibyo kuba ari ukwiganirira yaramubwiye ati nawe ndagacyuye nzajya nkashyiramo attention ni kufra ekipe ya Hilal Eboera arayizamura ariko ntabwo arenga kwa Bioko ko nawe ni muremure mpira kogeza uyu mupira babigoye kabisa uko urabona ko n'abakinnyi ba Hilal urabona ko bose bari kuzunguza umutwe ariko nta kundi nyine uva ikibuga nyine cyaremewe cyaremeye iki kibuga Musanze ishobora kuba yaramutamije kabisa hoya none ko ugiye kuvuga wavuga ko ari wenda hari igihe cyanzwe ubu bakaba ari wacyemeye hari igihe bigeze kubavuga ngo bakivugurura oya icyo gihe hari harimo ni igihe baberemo expo hari ibinogo bo bari nyine barashinzemo amatente harajemo ibinogo igihe byabo bari barashinze amatente nibyo bababwiye gukosora ariko nyamara muri za Cote d'Ivoire na za Ghana habivuga nk'ibi ngibi ahubwo none byo by'ibitaka na za Rwanda no kubitaka kabisa attention reka turebe Adama arawipasa Adama kuri Bali ariko mpira awukura neza cyane hariya Marcel Dikume mwiza cyane uno munsi Dikume ava ko urimo urerekana performance itandukanye niyo yerekanye ubwo bakinaga na ngenzi ya Hilal ubwo nivuga Armerek ubwo batsindwa ibitego 3-2 barabanje ibitego 2 harimo ni karete y'umutuku na penalty uyu yatangishije urako no munsi performance ye iri hejuru ku ma interception ku ma clearance witwa Dikume ari hejuru no mu defense banafite karete yo gukina baro reka turebe Ruzolo ku gatuza ka Sande Demila suzumpira inyuma ahita ufata neza cyane yihuta mu kibuga hagati hariya Shebe arakora iki Shebe arayicomeka kwa Emmanuel ariko Mazin mpira usubiza kwa Mazin na Madan mpira atawutera muremure arashakisha hariya Floma ariko bakuraho ntabwo birarangira Petrus arawutwara neza cyane hariya Osman Gwefo attention Sande arebana n'izamu ariko mpira ahitamo kuwupasa kwa Kaines arawutera ugaruka kwa Ebuela captain nanone bahita bakuraho zamuka Rodrigue uriya ni ndabona ari Titi sore witwa Rodrigue nawe kuri gatatu navuga ko match ya kabiri abanzamo ubwo abantu batanye kwibagirwa ko witwa Murangamirwa Serge
yari yarahengetswe kuri gatatu witwa Rodrigue ubona ko match ya kabiri ngo bafashe icyemezo cyo kumugarura ubwo Interforce yasenyukaga Toza arabwira ati reka uyu mwana mugirire icyizere kubera ko asanzwe ari wo mwanya we urabona ko yahise afatisha amahirwe aza rimwe buryo iyo yabonye ugomba kuyafata neza niyo yaterera inyuma Tasio reka turebe iyo ko aravuga ati zana umupira dukine vuba vuba ariko Delovin umupira arawihorera ngo rero Fally Abdallah captain anytime ashobora kuba yaza mu kibuga nawe bana umwe mu bakinnyi bamaze igihe mu ikipe bayirambyemo kabisa muzee wa kazi reka turebe Emmanuel ayizamuramo Shebe ku mutwe Madana arabwira ati lesi umupira atawufata arabanza aritonda degajoma ndende hariya aragonga ku mutwe kuraho neza cyane Mukengere Christian tactique z'iki kibuga nta bintu byinshi nta bintu by'ifoto ubushaka ntaki hano iyo kigiyemo biba birangiye aho mba nibaza ukuntu yabinazemo aperi bitatu mu gice cya mbere cyaye ko byagiyemo ari bitatu bya Musanze bibiri bya EPR igice cya mbere yoza ukuntu yabinagagamo bazamuka kuri Etincelle ko byagiyemo ari bitatu bya Etincelle kimwe cya Musanze akizi system yowe hayi ukanyereza baragutsinda hano niba kiduwe nawe dubura hano nta kuhushyira hasi kuko hasi ntibikunda Omar arawudubura baragongana hariya Marcel Dikuma kuraho n'umutwe mu kibuga hagati kuraho Gwesuma Fofana shyira kwa Sande ariko ukuraho Emmanuel Ernest Ruzoro shyira kwa Diouf mu kibuga hagati kwa Kindness awusubiza inyuma arawurenza Sande damira umupira ntiyabasha kuwufata Emmanuel arawukina nande gongana hariya Delovin bawukuraho Omar mu kibuga hagati Leonidas barawutwara zamuka yihuta Gwesuma Fofana comeka pasi hariya arakina na Emmanuel Flom Tisha subiza agapira inyuma Sande aragucenga kavinga umupira ujya hanze witwa Gwesuma se bigenza bite Emmanuel yamushanditse oya ni Omar yamushanditse Omar ntabwo yagenda Omar arasatura naje agenda atabonye ikarita ntabwo yagenda wabareye Omar ntabwo yaguye nuko yagenda atabonye ikarita karita mbere mu ndoro ko rw'ikipe ya Musanze yawe Omar atemana kubi ni ikarita y'umuhondo yawe Omar Bizimungu utangutana karindwi za Rubavu muri Marine mu minsi ishize situation ntari imeze neza ariko ubu ngubu yagarutse mu buzima situation nabonye bari bamwagiriza ibintu byinshi ariko nyine ubu ngubu ari mu kazi ubwo bya situation nawe yabaye abyihoreye yabisize muri 25 tawre karite ebyiri z'umuhondo za Al Hilal yahawe Simbo ndetse na Ebuera ku munota wa 20 ndetse bwo ni karite imwe ikipe yawe Omar kwa Musanze nubwo ari match yatangiye isa n'irimo gushyamirana ndetse irimo no guhangana ariko babona ko kirwana n'amakarita navuga ko si menshi Emmanuel Flomo controller n'umupira Soruderanje cyane arahindukira agapira gasubiza kwa Ebuela izamura ariko Ivan ayukuraho Ernest Ruzoro controller neza gapira rakazamura tereka kwa Kindness goal Kindness afunga barugira ngo iguye mu mazi ayinyereraho ikibuga ni ikibuga yawukoze nakaboko Eric amubwira ati ni free kick bahita bayihana subiza umupira kwa Chebe arizamukira kwa Bioko umupira barawumwaka ariko uwitwa Gwesuma ushyira hanze Gwesuma umusore kabisa ubona ko aratsitsa aruzuye ari umutsi Bioko yawurenguye Rodrigue arayizamura gonga n'umutwe hariya Ernest Ruzoro control Emmanuel zamuka Ernest Ruzoro barawumwaka barizamukira Sande na Ruzoro Sande subiza agapira inyuma gato kirana na Diouf
Dieu fatira umupira mu kibuga hagati ariko witwa Bioka ukuraho. Attention Emmanuel Leonidas ndetse attention barawubura zamuka yihuta Petrus ariko umupira nawo utanga nabi. Ntago birarangira ariya muzamu akora ibara arawufite Adam ariko utanze ashakisha Emmanuel Flomo boshyira hanze. Kona ya mbere mu gice cya kabiri cy'umukino bagiye kuruka ifite kona nka 7 barafite kona nibyo 7 barafite kona 8 kona 8 ko navako hano habayemo sorutimbi ya Shaurina. Jean Dodier rubango asohotse nta timing uko iyo wakoze soruta tuma mukengera adakora protection atanakina n'umupira aranje umupira nawe ahubwo harimo risk yo gufata amaguru y'umwataka kahita ba penalty yafata Adama cyari kuba ari ikibazo harimo risk zo gufata amaguru ya Adama kahita ba penalty. Attention Kindness Cole yawuzamuye Kindness ari ku mpira Kindness umupira uteba bahita ukuraho Eboera barayishyira hejuru aha nta kindi gisubizo mukengera ukuraho open boot Petrus naga byumva ariko nibyo Approaches Derengiyi mukengera protege umupira ariko Shaurina yabasha kuwufata umuntu yitwa Adama bagenda kuri bari ahangaha nuko ari ku kibuga kibi hano bayamaze no guterekamo igitego tangaho Kiyovu Sport tayari yateretsemo icya kabiri bayita Kiyovu Rucaca Kiyovu Sport heruka igikombe muri 1993 niyo David yateretsemo igitego cya kabiri ku munota 47 APR abasubirana Mutunzi Darisi yatsinze ku munota 15 icya mbere Darisi nawe su APR Intare sumwe watsinze harya Munare Munare harya yakubise hat-trick oya pana wori kuvuga watsinze hat-trick Etincelle yitwa ako Mutunzi Darisi nawe ndumva ashobora oya watsinze hat-trick ariko nawe niwe tara ya APR ubwo rero navuga ko niyo David niwe watsinze igitego cya kabiri ku munota 47 Mutunzi Darisi yatsinze mu munota wa 15 mu gihe ariko rora kanda Moise nawe ameze neza muri Gicumbi match yari yarambeshye aho yayo nawe nyuma yo gukubita ku munota wa 27 niwe watsinze Gicumbi rutsira ibitego harya nawe tera hat-trick cyane bibi Lola Moise Kanda Tseno mpira muremure hariya simbuka Flomo Eboela ku mutwe arashakisha Kole ya control ya usubiza kwa Eboela itayizamuramo simbuka Flomo nabwo birarangira arawurekipera neza cyane Sande acenga umuntu Sande akina nawe Sande ntabwo ari gukina nabi ko ashatse guterura agapira gato ya Academy Centre ariko ikibuga biranga ibintu byo guprotokora no goye ubundi ibi ni ibibuga by'abantu babiri gitabi b'imbaraga ariko director zaze kongera duterera ijisho mu bafana ko umubare wabaye mwinshi bashyuhije cyane bashyuhije aze kongera gutera yimboni kabisa twereke mu bafana b'ikipe ya Al Hilal uko bimeze Yoko na Leonidas mu kibuga hagati Petrus ukuraho attention Emmanuel aragatanga shakisha Shebe Hussein Chabalala muri box Chabalala ariko Ruzoro umwaka nk'umustar kabisa superstar Ruzoro kubwira ati ahangaha ntabwo wancika Ernest Ruzoro sita umwita sita Ernest Ruzoro attention reka turebe hariya kwa Rodrigue arizamukira shomeka agapira kwa City yawutakaje Flomo kwa Sande muri box Sande ari kumpira imbaraga zibanyeya Marcel Dikumana mubwira ati buretse dore ngiye rero action mu kanya ahindukiye ashaka kudoza baro biranga kibuga kiramwangiye nakubeye ko no munsi Dikume ameze neza wabonye ko abafana bana umubare wiyongere bamaze kuba nka asese nka 70 barimo nka 70 kandi bana morale iri hejuru barakiyongera ahubwo mu kanya urabona n'abandi
Minota rero ikaba maze kuba 19 igice cya kabiri. Tutegereje kureba ikipe iza gusetsa inshundura mbere y'indi. Tsara mpira muremure arashakisha ariya Titi ari kumpira. Hakizimana Titi umubana muremure. Kona ikipe ya Musanze Football Club. Minota igenda izamuka gake gake 65 bikiri bila Rwanda Premier League muri weekend kwa gatandatu ari icyo bita Super Coupe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR araza kuba ari umuriro saa 12 kuri Stade Amahoro. Saa 9 indangarwa na Rayon Sport Women Football Club bazaba bakini. Eka turebe free kick ikipe ya Al Hilal na Musanze ngaha ni kona izamuyemo bawukuraho simbuka ikosa Bioko yakoze ikosa. Katre Madani mpira yauteye muremure ariko ito kuroneza cyane Emmanuel. Kibuga hagati Bioko Emmanuel nanone arongera arawusha. Attention reka turebe agufunga umupira kandagira umuntu. Irari karita y'umuhondo. Petrus akandagira Emmanuel. Karita y'umuhondo nibyo. Katurebe Petrus nawe hawe karita y'umuhondo. Marcel Dikuma Ivan yawuteye muremure ashakisha abarimo Deloveri kumpira. Ujya hanze no kurengurwa na Ernest Sita Luzolo. Ernest Luzolo bakina neza mu kibuga hagati. Witwa Diouf bigeneza bite? Agonganye na Bioko bigenza bite? Cyangwa ni Titi? Ni Titi wobo ko mona Titi warataka ko bakanagiye. Ariko Eric hano nabo bahamagaye abaganga bitari ngombwa ko abakini bose bahagurutse. Nta konkazo nibayemo ntacyo. Atangora bakabagiye kubamo gusimbuza. Fromo avuyemo, Fadar arinjira, hanyuma Kane akaba yinjiye mu kibuga akaba asimbuye Kane akaba asimbuye rero Kindness Kone remplacement ebyiri rero mutoza Laurentio akoze. Kona kabiri muri igice cya kabiri kwa ikipe ya rwa Al Mundurman igiye guterwa rero na Akile Tempo. Akile Tempo yazamuyemo
awukuraho Ernest Ruzoro aragushota umupira bawukuraho indi kona y'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Akile Tempo akaba rugiye gutera none n'indi kona zo zarumbutse ariko ntacyo bigeze bazimaza. Akile Tempo rero wasohotse hinjiramo Emmanuel Flomo ndetse hinjiramo nanone El Hadji Madikene asimbura Kindness Call. Attention, ahita gukuraho neza cyane Ebuela ku mutwe, Petrus Aprochias simbuka. Attention, reka turebe hariya Shebe Biranga gonga n'umutwe Marcel Dikome arofata Petrus Aprochias ni Madikane akina neza cyane kwa Adama kuri barara gucenga agatanga imbere y'izamu birakomeye umupira niyabasha kufunga neza cyane hariya Sande ntabwo birarangira ku gatuza barakuraho cyane hariya Akile arawubura Petrus agonga hariya witwa Petrus agonga witwa Shabani Hussein Chabalala bamwita Arias Chabalala. Petrus araza aramugonga ngo Petrus aramugonze agwa kwita kuri Shebe Nyarugenge Gicumbi irimira kubitwa Recto Verso tumunzenze cya gatatu tayari Kiyovu imeze neza bitatu by'urucaca kimwe cy'Igicumbi. Kiyovu imeze neza cyane ubu Kiyovu muri live iri ku mwanya wa gatatu tayari yakabye biri kurusha Remere ikarusha Marine ikarusha na Mukura inota rimwe ariko ubwo urumva yo na Marine bo bamaze gukina imikino 16 Mukura bimaze gukina 15 Remere imaze gukina imikino 11 wanavuga amakipe yose uko aratatu bahuriye. Kiyovu Sport ari ikintu ishinjiwe umwaka ibintu nibimeze neza ikintu cya mbere imini rero Kiyovu uretse n'ibyo gushimira hari ingingo abakinnyi bakiri bato no mwaka bahawe umwanya. Reka turebe Emmanuel yayizamuyemo nta kintu ayikoresheje. Petrus ahita ukuraho Marcel awusubizayo simbuka Petrus arongera aragonga hariya Gwesuma arofata Ernest Ruzoro Ernest arayicomeka kwa Akile Tempo ikarita y'umuhondo Marcel barabyiyorera nabona gashizemo inkokorari reka nta cyabaye nta cyabaye ni protection isanzwe umuntu ni protection isanzwe ahubwo undi yashatse kumunyuramo yashatse kumuceremba aranje ahubwo yikubita mu kuboko. Petrus Aprochias chomeka kwa Sande baramusunika rero ba Rwanda Premier League tubabwire ko saa 12 Gasogi United na Al Hilal live kuri Magic Sport TV match ibera kuri Kigali Play Stadium ariko ino season barako imikino yongereye Magic Sport TV natwe twa Evan ikitwa imipira abantu nta kintu imipira yose oya rumva nanone ntiraba yose ariko pourcentage nini oya buri joro yabari match byibuze ebyiri. Attention, Ernest Ruzoro izamuyemo awushyira muri corner ya Marcel Ivan ebyiri zonyine man kuri joro ne ngo ebyiri gusa oya ndavuga kuri munsi ku munsi na day okay. Not ngo tuvuge nk'ubu nyine kuwa mbere ni bari match eshatu ebyiri zirerekana iya saa 9 niyo ari mugoroba abafana ko bamenetse bavuye mu mirimo badohoye wabona bakinjiranye. Reka turebe ndani Tempo Akile terekamo igitego
amwita Tempo Akile arekuramo icyo bita kona. Abafana b'Abanyesudani bajya guserebura. Reka turebe umupira, ese abari wawukozeho kubera ko umupira uvuye muri kona ufite imbaraga. Kona yaritewe na Akile Tempo. Tempo Akile arekuyemo umupira, nta muntu wageze awukoraho, nta muntu ugeze akora ku mupira, ahubwo ni own goal kubera ko yasimbutse Delove yitsinda igitego. Ikipe ya Al Hilal Omdurman rero yamaze guterekamo igitego. Umupira uvuye muri kona itewe na Akile, ariko Rodrigue itsinda igitego. Rodrigue ndetse na Delove bananiwe gukura umupira. Reka twongere turebe igitego ahangaha. Umupira waje muri kona, arasimbuka, yakoresheje ahubwo akaboko, kuko Delove yazamutse umupira urongera ugaruka ukora kuri n'abakinnyi babiri bawukozeho. Yego, Katembo yawukozeho, ariko uwa nyuma wawukozeho ni Rodrigue. ko Rodrigue we yashatse, urumva ko Katembo yarawudeviye, ntabwo yigeze abona uko awukuraho. Hagati aho ngaho rero Musanze ikabisimbuje, Katembo Delove akaba avuyemo, hinjiramo Pacifique kurana n'ikipe ya Musanze. Se Musanze iri bwishyure, abafana nakubwira wabona bakinjiranye ariko baraba Musanze, wabona baje bagahita bakireba, aho kugira ngo bazakibwirwe mu nkuru bagahita bakibonera. baradohoye abafana bahita binjirana igitego cya adversaire, ariko binjiye bakirebera rwose. Ari yazamutse nabi Madikane, abo rero abafana b'ikipe ya Al Hilal barimo baserebura, barimo bishima cyane. Tena mpira muremure arashakisha nde, yari yashakisha Sande. Attention, reka turebe Akile na Sande cenga umuntu neza. Sande akina na Akile, Sande ariko mpira tofata neza cyane Marcel. Reka turebe Marcel Ivan Dikumi. Marcel arutse umupira muremure
ariko ahita akuraho abo Kamara Adama mufana nono ebana ari mu kirere afite morale afite n'igitego cye nono nta kintu wamubeshya ntacyo mwavugana. abanyamusanze bo bakonje nta nuko pfora kwereka abafana kwereka ko ikipe iri mu rugo umurindi wawumva niba umurindi uwumvira away nono ari ahantu kutaruvuga ngo ni match imwe basohotse ngo bazasubireyo ana bikwereka ko amakipe mu bihugu by'Abarabu ibyitwa imifanire ari hejuru bari hejuru. Madi Kane akura umupira ashakisha Sande ariko ujya hanze. Omar arawihorera ndetse ni minota 10 mugaragu yo kugira ngo Musanze ishaka igitego cyo kwishyura. Bitabaye ibyo iratsindwa amanota 3 Kigali shakisha ariya Chebe ariko Mazi Simba ushyira hanze. Rodrigue agiye kurengura. Rodrigue awurenguye akina neza cyane kwa shakisha pasi ariko umupira atawufata. fana ari hejuru cyane kabisa. Tena umupira muremure mu kibuga hagati Marcel ndetse na Omar bawukuraho ntabwo birarangira. Emmanuel arongera ugarura mu kibuga shakisha Chebe. Attention Titi umupira bamukuraho. Steven Buero ukiriye neza nakoraga ko Ruzoro na Buero iki kibuga bakimetirije cyane cyane muri bwo kudefana kuko ntabwo imipira bari kuyica barimo barayikina kanona ko bahagaze neza. Madane degajoma ndende arashakisha nde Swataria ya Rodrigue arabihorera Adama kuri bari. Hanyuma rero Kabore akaba yinjiye ku ruhande rwa Al Hilal. Petrus arasohoka. Kabore nawe umukino mu kibuga hagati akaba asimbuye Petrus. Petrus ubonaga ko ikibuga cyari cyamunaniye. Nibyo reka turebe. Precious Petrus atanga umwanya kuri Kabole. Attention umupira imbere izamu hariya ujya hejuru izamu. Ubona ko Akile yari yamaze kuhagera. Minota 8 y'umukino kugira ngo urangire. Shaurini gira vuba vuba iminota irimo iragenda izamuka. Pira utera muremure gonga n'umutwe hariya Madi Kane yashakisha Akile aranyanyagira ariko umupira ujya hanze. Yawurenguye neza cyane Pacifique. Pira barawutwara Akile. Bagabo ko bagonganara. Kabole atangwa ndabona Nonso ku ruhande rwa Musanze yitegura kwinjira mu kibuga. Tabona ikosa rero kosa bakoreye kuri Emmanuel kufura equipe ya Musanze. Cyane mpira muremure arawufunga neza cyane ariko yaraririye Titi. Offside ya Titi warukoze control neza nubwo yarateye demi centre ariko nabwo defense kabari yawo kiriyarinze. Sanze rero navuga ko yari yagaze ariko akagozi kaza gucika ariko nabwo igitego bitsinze. Giye gukubitwa match ya kabiri ikurikiranya hano ku bworoherane. Kiryayi cya Gorira. Oya hano biba byarangiye. Ubundi ni kimwe iyo mukina gutya. Oya urumva na Musanze Imini na ko Tenseri yari abakubitiye. Tenseri yari abanyagiye. Match itaravuzweho rumwe. Usikare match yonyine Tenseri yatsinze muri sezo. Top scorer wa Musanze Shaban Hussein Shabarara akaba na top scorer
ukurikira n'ubundi Fromo muri shampiyona muri rusange akaba ari Hussein Shabarara akaba asohotse hinjiyemo Nonso. Shabarara ufite ibitego 94 muri shampiyona y'u Rwanda kuva yagera mu mwaka wa 2015. Mzee wa kazi rero asohoka, asohotse hinjiyemo Nonso. Mzee wa kazi ku bitego bye 94. ubwo Pacifique agiye gukina nka Force 9. Reka turebe yayizamuyemo Ruzoro na Munawuhaye, byari bugorane ko Madikane awugarura. Marikage yari bari bakoze mbi kuko baro kuri deuxième poto abako nta muntu waruriyo, bari bamaze kwizera ko umupira warenze nyamara utararenga. Minota 5 y'umukino kugira ngo urangire. Awurenguye Steven Ebuera ugatuza ari akabole ariko umupira bakuraho. Reka turebe Ernest Ruzoro pira imbere gatoya, Munawuhaye degashoma ndende, pira muremure hariya Ernest Ruzoro ukuraho, arawufata Pacifique, comeka ruguru kwa Nonso tingisha moya, nawekwa chini pale, anawekwa chini Nonso. Nonso anawekwa chini, ni free kick ya Musanze. Free kick ya Musanze. Aya reka turebe free kick ya Musanze. Iminota 4 isigaye kugira ngo umukino urangire. Free kick ikipe ya Musanze. Rodriguez izamuyemo, abayemo kurarira, abayemo kurarira akomeye cyane ku ikipe ya Musanze. Ari nako kandi Eric amubwira turatereka hasi, abayemo offside. Amahirwe yarakomeye rero, akaba yanze igitego kimwe cya Al Hilal. Mbona yari ataracomokamo hariya Mukengere Christian, ntabwo ari offside. Review Al Hilal ni yacyura kuri match ni ica kuri Musanze. Oya ni kuvuga nyine irimo bijya muri position nziza, kuko iki ni ikibuga kigura ama equipe menshi. Iki ni kibi. Urumva APR yarahaguye, Polisi yarya ntiyahavuye. Polisi ntabwo yaje hano. Ese yaje hano, ariko yaje hano. Si kimwe ze. Yaje hano iracyakura kimwe mu minota mibi. Attention! Reprise de volley hari umupira kuri Madikane. Warushatse gutungurana. Madikane umupira ujya hanze. Minota 2 kugira ngo umukino urangire. Gwesuma Fofana agonga n'umutwe ashyira kwa Adama Coulibaly. Adama Coulibaly kineza cyane hariya kwa oya Musanze na Polisi byari Kigali kimwe. Kigali yego. Urumva rero mpamvu nakubiraga ngo urumva uno mwaka urabara mu makipe, urumva APR yarahaguye, Musanze bakiniye Kigali, narebe bakiniye Kigali, Armere nabo bakiniye Kigali. Urumva rero Al Hilal bibishyira muri position nziza kuba yabikuye amanota 3 hano kuri Stade Ubworoherane. Faze rero turumva ko match zo gukorana ni nyinshi. Faze rero turubone byari bitegereje ko izatangira tariki 23 z'ukwa mbere, ariko urumva hari match bataremeza amatariki. Armere na Al Hilal
hanyuma izi kipe na APR zihura na APR na Rayon amatariki navuga ko batabikonfirma arabura iki biracyari to be determined kubera iki se babishyize hanze abantu bakamenya igihe ubwo ibyo ari byo byose kubera ko ni venue Samaoros arahandi Nonso attention Nonso Tingisha Nonso baramubloka Ruzora avuna umuntu ariko umusifuzi arabyorera tayari minota 90 yarangiye minota ine rero ikaba ari yongeyeho kugira ngo umukino urangire iminota ine kugira ngo umukino urangire waberaga hano kuri stade Ubworoherane Musanze yakiriye on goal ya Rodriguez wikubise igitego nubwo atabishakaga ariko ubona ko kubona igitego kuri stade bigoranye arawudubura hejuru hariya Mukengera arawusubizayo recupera Sande Damila Emmanuel amurusha ubucakura umupira ushyira hanze Ernest Ruzoro awurenguye kinanariya na Kabole ku gatuza kadama kuri bari barita bafata mu kibuga hagati Shomeka Omari kwa Emmanuel arashakisha ndi hariya arashakisha Bioka ariko ntabwo yamubonye Madani tera mpira muremure Adamaria simbuka Ernest Ruzoro eka turebe zamuka yihuta Ernest Ruzoro arabufunga neza Ernest Ruzoro tanga pase Adama muri box Adama ari kumpira uramwangira ujya hanze Adama kuri bari kora control neza ariko ashakisha izamu ntiyaribona attention Ebuela arawufata kapitene Ebuela bamukorera ikosa Pacifique akora ikosa minota ya nyuma y'umukino witwa Adama kuri bari yababaye abafana bo barimo bibyinira mu ndirimbo ziwabo abafana barimo bo bibyinira mu ndirimbo ziwabo bishimye cyane Tongo rero ni injury time witwa Kuribari aryamye hasi ngo Kuribari rero uteye umupira ariko bayabonye Olivier kwera ikibuga ateye umupira ikirenge kijya kugeraho wamaze kwidunda ariko kwera kushaka kukurikira ari igihe tugira nubundi yicariye ikirenge ari igihe hari tugira urabona ko yicariye kuguru ashaka kugira imvune ebyiri hari ya cheville no kugira yahagurutse nabona nta kibazo kuna akomeye se nubundi bahise bamukuramo ubundi bahise bamusimbuza Adama kuri baratanga umwanya utoza aravuga ati naza kukubura muri uyu munota wa nyuma buruhutse tayari iminota yarangiye abanyasudani barimo bibyinira hariya rwose intsinzi bavuga bati amanota 3 turayabonye
Ernest Ruzoro match finito rero mu